by'agatangaza. Iryo ye ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Imana ihishurira amahanga yose ububasha bwayo. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutsa ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Israheli. Imana ihishurira amahanga yose ububasha bwayo. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Imana ihishurira amahanga yose ububasha bwayo. Imana ihishurira amahanga yose ububasha bwayo. Imana ihishurira amahanga yose ububasha bwayo.